Raka murni mo iya. Iya mo anu. Ika patlo. Ika bis ka tangang. Pray laku. Ya le anung kok Raka rari gero. Iya. Iman le setetik larang kan ketong polo situng. Iya jual di bi petong bono. Aku aja masuk ke TV ke Jerman. Nyaman. Bisnis kompos kok. Masuk TV ke Australia. Entah bisnis diri yang kok sambil apa kuliah na biono, biaya na radyo. Baan rela artis. Iya takala artis sekalangan bodo job, sekalangan bodo undangan. Bila ada ngike gigi. Iya anu nih TV di. Siapa berbese? Bos. Engkau biono raja biaya nawa kuliah kamandoman itu jurusan paling raja. Ban apa ntar dena? Perlu ke Buyono. Ya biono rasa dia ando tenang dulu. Nelpon ngcak bede loro. Makan datang. Ya tina mayuan tos dulu. Tujuh dulu. Kak. Ini bolan. Apa? Anu HP ke Buyono keluar nyilu-nyilan ya. Ara apa HP nang? Apa jeduk? Oh tepak ke sana. Benih pedena ya. Ya. Itu pak kak. Anu. Yolah diki. Aku keluar nyilu-nyilan nanti. Itu ini diki arwah menurut penter menurut suruh pak mah tepak serosak ya pak tepak setepak serosak ro penter. Dia main tujuh dulu. Gimana? Tujuh. Tujuh di mana? Jadi ya nak tujuh. Dan komen Apa sang baan? Udah berkursi nak kan iki posang. Tadi aku bener. Yang ku tak boy kopi jajat kok anu susu biasa no kita Susu? oleh ngalak kan dong susu coklat. Wah, mungkin apa dong pakai luar. Beri kan dong gitu oleh ngalak. Yang acura agen tadi agen mas Jun meras. Ja ano, cok lang macang kolang kan buka. Jadi tadi senyedot tuh bentak merasa. Tadi si nyedut dah. Anu. Ja ano ya. Sekor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, biar Biono na datang lah. Datang. Now you my mom. Apa Engkau rembon meni Maimun. Mak kang maposang are singa po. No. Is that Ano, jangan ano boleh disawa betada dinar ya. Ano benino. salam. Wassalam na jija. Salam na keng mak jaja na la Wassalam na tak kerja iya ro. Aduh. Aduh nak, bo nak. Iya cok orang hari kuliah na jurusan raja ya tas raja. Cukup meni lagi si Kenny mu bon mak. Iya kan ada kan seborong idolem banjirapan selesai ketua apa idolem jadi. Ngelak jurusan apa, Jong? Hah? Ngelak jurusan apa? Perjangkang. Perjangkang. Oh, kan suruh atas akang jangkang juga. Perjangkan apa Saya jadi? boleh ke rokok mak. Perjangkan. Nyaman perjangkang gila. Bukan. Kok kan ngucap mana kuliah ngala jurusan PC beni perjangkan. Bila soalnya PC mun ngatos perjangkan jadi ya. Aku liya malolo ban. Kajut urusan besar lah mak. Ada aja lagi soalnya PC ki bila tahunan ki orang ngala jurusan PC ngala perjangkan. Bon. Kok sa biaya ibu uang kok tekereng seborong saya kalakok. Gas bon mak. Ja yung ku tang dotang napa doi atas kuno le ka karajo do le napa. Ambak ya cong ben male kuliah nyaman ngibu magi bubu. Iya jan ko jurusan narwa malepah berdiri dan na kalau le kang ko. Ibu besar. Iya. Gilain ki kulak puro mak. Itu cara beni bese dalam. Ini Mun alat dari ular bede dalam. Benre, aku liya bun. Pera marosak lorong ban. Ini merusak lorong jet aja masa. Lu kelu. Are kuliah na banda pak kendim malah. Semester sanga pula. Tersanga. Lebih. Lebih kok sih Iya, jiro. la telebot lah. Kalebat jadi semester ban. Cukup minta buka pak. King Bila si minta ambu kapan ntar ka makam mun bila. pak diri. Di mong kok kita di laki. Boleh bila banjir se anu. Ya, Oleh gosip. ya. Apa mak neneng buka mak lagi. Aja ria pera antara kabo enyan jok kuni bening ko tak lagi ria jok. Kok. Arapa? Kok ambu kok tinggal nak kuliah. Tadi apa? Jadi artis. Nyaman. Nyaman jadi artis. Bon tak roba artis jok. Coba ngelak kapan saking ngelakan kopi coba tera. Yo, dan anak bon apa? Jadi artis. Arapa jan?
kuliah buat anti artis glowing anan ingat Poton. bener wah Cek Nggak kampak. Saya gebe ada tipe. Cak boy apaan tak ndok ke lampu cak Coba. boy ning peteng kan keluar napa peteng banjir. kan buat si tahu rumah mau kondisi kah Tak bisa jo pantan ndok jo mun peteng. Amun tera. Iba keluar na jo pak. Diremi enggak jadi ya pas. Pada di artis dor mah. Lah kuliah pakun. Ilmu re penting. Satia tahun 2020 ke belakang dia. Belakang ke Budiro. Ano, apa nyamana ilmu saya kaparlo. Untuk di artis sudah deki, tak di pensiunan bila lah tua tak paju ngangko re. wah Nyari kaju. cantang cakapi lo mucak Apa caan? anu waman buon manis serore boh dor mo king mabudu yo na chan ko jabi ko Bermacan, ko bermacan. yo nyanyi naman kadung miser ya Ada nih ser kepiore. Iya sebagian tak juga kapi jo seni ser. Iya. kudu mo ko lago Allah di na pagkun ba na kuliah eman kata syariata saya tak terbiskan na buan lambu ada orma. Di na buan kulo akuliah pacu-macu. Are me bede linggiling ngeri. Iya mereka kila karding gilingnya situ ngere 5 juta. jadi iya mo maalam bo king minta segini ko ma la sudah jujong le Lah jadi aku lihat anak kesayangan rep Anak kuyon kesayangan, kan anak ko kesayangan. matioreng wasa Lapan lah tado polan ni ser kebaikan tinapaan tado Sina, Tado- melupakan kok. tado se direm datang se peteng deh ruang. pak Ndak, di matraji yang ko lang nang katibi ko nyaman na bisnis lah. Tenan ang urusan. Alo, kalau caan matapa HP, mantar ke jeria, are matapa HP, caan. Iya, kok matepa HP ba no? Mantar ke jeria. Kaya nguyamun kirano matepa ano ba ngalok pa. Patap kora mare nang kora si Jangan kama. mawama. Ndak, lah, ano, HP na kuno patapa lo. Keluar nyilunyi lah andi ya. Tak tahu cara apa lo. Kegoro dari ilmu jedeng ro. Rosak cuk habi na nama. Rosak. Elektro mentro beres, lagi baka bengkona. Kaya baka dopora, ngalaki soklin, Ano? sabon. Iya, sabon. bisa betepak mak, bisa. Kedor mah. Tiba kedua orang lagi tumpuk. Iya, La mare. la tak bisa. Ay, sino mo uli? Kasaka. Arapa, ngermay ngerdin na. Kau boleh ya mak. Ti nang itedung kelubaan nga ka na paglujo makat lakuna. Sina ko ano muli ako. Mulai. Imong kira kening batepa, yung ulok pa. Desa. Rumah. Mulai. Tak luruskan. Nama aku milang mo jangan lurus. Iyo. Kengun bisa jadi. Nya, Rumah. nya, nakasa mulai. Ada, suruh mulai. Sama po, mulai. Iya mak. Apa? Aku tadi sih. Tinang ko waki. Ano tang juragan di datang wano ng poso tenang pun se. Jambo! Sekolah ko. Ana Mr. Sanga. Kau boleh mak. Lah tina tedong ka sa kelo. Are Jokongan cek dia. tengkalan di ana sila direm nga dire cek tengkala. Lolo ko kado para no itana kilukan nga kan marang klo. Oh iya di mak jahat.